Je vaša Zagreba u sljedećih 5 godina, dok ste gradonačelnik. Što su, da tako kažem, neki temeljni prioriteti u razvoju grada Zagreba? Na što ćete staviti naglasak? Što su kapitalni razvojni projekti u gradu Zagrebu? Rješenje je definitivno automatskim uvođenjem, automatskim prometom, uvođenje automatskog upravljanja prometom u gradu Zagrebu, razrješenje gužvi i prometnih problema s kojima se nalazimo. Zagreb postaje, odnosno već je istinska evropska metropola. Od 1.7. to i formalno je postao. Drugo, na polju kulture trebamo napraviti na zemljištu kojega smo otkupili također, to nismo ga prenijeli holdingu, pa hvala Bogu nema problema s tim, je Brezije preko puta između sveučilišne knjižnice i gradske uprave. Ona ledina, preko puta fontana. Državnu operu. Trebalo bi na prostoru Paramlina napraviti gradsku knjižnicu. To su prioriteti kad je u pitanju kultura, završiti glazbenu akademiju, spojiti puni profile Radničke kad je promet u pitanju, Slavonske avenije, Lučićevu, denivelirati rotor na Remetincu, Jadranska avenija. Zatim, napraviti za 4 godine 20 staračkih domova i rekonstruirati, napraviti novih 20 škola. Završiti, spojiti puni profil Radničke na obilaznicu, iznad obilaznice i dopeljati, početi do negdje kanalskog puta, okretišta do VK Žitnjaka, napraviti tramvaj od Kvatrića do kanalskog puta i produžiti trasu do 2018. godine, spojiti Jelačić plac sa zračnom lukom, sa tramvajom. Napraviti kongresni centar, 2 su lokacije, jedna je iza hotela Vestina, druga je na istočnoj strani Zagrebačkog Velesajma. 2 bazena, jedan u Španskom i jedan u Dubravi. Bazena koje nemaju dijelovi grada. S kolikim postotkom realizacije ovih projekata biste bili zadovoljni? 80%. Sve osim tramvajske pruge od kanalskog puta, od Žitnjaka do zračne luke. To su sve projekti, pa to je sve ono što smo u ovim izborima za mandat 2013-17 napisali. A znate što će raditi opozicija? Samo me podsjećati na to što sam ljudima obećao i to treba izvršiti. Jer najgore je kad vas podsjeti na ono što bi najređe zaboravili. A ja ću se učiniti da kada me podsjeti da to realiziram.